Twizere ko ibintu ari amahoro. Wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya TGP Trend, wowe wakanze subscribe, wowe ukora share, wowe udukurikirana buri munsi by'umwihariko ukurikirana ibiganiro bya TGP Trend, reka twongere tugusuhuze. Twizere ko umeze neza, tukwifurize ibihe byiza. Natwe rero nta kindi kiba kituzinduye usibye gukomeza kugenda tukugezaho ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero tariki ya 28 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, nta kindi nanone kiba kituzinduye usibye kukugezaho amakuru y'imikino aba agezweho kuri TGP Trend. Amakuru y'imikino aba agezweho yo ni buri munsi rwose, ni buri saha, ibintu biba bimeze neza cyane. Nanjye rero ni ivusi mugiye kubana muri aya makuru y'imikino agezweho kuri iyi tariki, kuri uyu wa kane. Reka amakuru yacu rero y'imikino tutiriwe dutinda tuyahere hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko mu ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club ku munsi wo ku cyumweru, ubwo ni tariki 30, izerekeza i Dar es Salaam muri Tanzania, aho izajya izitabira imikino ya Sekafa Kagame Cup igomba kubera hariya n'ubundi i Dar es Salaam muri Tanzania, guhera ku itariki 2 kugeza ku itariki 15 Nzeri, ubwo n'ukwezi gutaha kwa 9. Iyi ekipe ya APR Football Club rero igomba kuzajya mu gihugu cya Tanzania i Dar es Salaam idafite abakinnyi bayo bagera ku 9 bahamagawe mu makipe y'ibihugu byabo. Abo ngabo ni abakinnyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi bagera kuri 5. Ni Ishimwe, n'umunyezamu Ishimwe Pierre Mario, hakaza myugariro Ombolenga Fitina ndetse na Niyomugabo Claude kapiteni wabo, hakaza umusore Mugisha Gilbert Barafinda nawe wahamagawe mu ikipe y'igihugu. Abo bakinnyi bose rero ntago bazaba bajyana n'iyi ekipe ya APR Football Club mu gihugu cya Tanzania gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Abandi bakinnyi rero bahamagawe mu makipe y'ibihugu ubwo ni abaprofesiyoneri ariko badakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Ku munsi w'ejo rero uwo bita Ronald Sekiganda ni Umugande ndetse na Dennis Omedi bahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Uganda, nayo iri kwitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Abandi bakinnyi batazajyana n'iyi ekipe ya APR Football Club harimo umukinnyi Mamel Dawo yahamagawe n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, nawe rwose ntago azajyana n'iyi ekipe ya APR Football Club muri Sekafa. Undi mukinnyi ni Mamadusi wahamagawe n'ikipe y'igihugu ya Mauritania, nawe ntago azajyana n'ikipe y'igihugu ntago azajyana n'ikipe ya APR muri Tanzania kuko agiye kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu ya Mauritania. Mu ikipe ya APR Football Club kandi tukirimo ku munsi w'ejo rero ku wa gatatu nibwo hamenyekanye inkuru nziza cyane, nyuma y'uko abareberera inyungu z'umupira w'amaguru hano mu Rwanda cyangwa se abashinzwe umupira w'amaguru hano mu Rwanda baganiye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF, banzuye yuko umukino wagombaga w'ijonjora rya mbere rya CAF Champions League ugomba kuzahuza ikipe ya APR Football Club izaba yakiyemo Pyramide. Uyu mukino wari uteganyijwe kuzaba tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9, ariko uyu mukino byarangiye usubitswe wigizwa inyuma ushyirwa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Ibi ngibi rero byaje nyuma y'uko CAF nyuma yo gukora irindi genzura rya kabiri yasanze Kigali Pele Stadium itujuje ibisabwa kugira ngo yakire imikino ya Nyafurika ya CAF Champions League. Ibi ngibi rero byarangiye baganiriye, ibiganiro bigenda neza cyane. Ikipe ya APR Football Club izakira ikipe ya Pyramid ku itariki ya 2 z'ukwa 10 muri Stade Amahoro, nyuma y'uko ubundi ibi ngibi kugira ngo bigenzurwe murabyibuka mu cyumweru gishize nibwo hatangajwe yuko Stade Amahoro guhera ku itariki 15 kugeza ku itariki 28 ubwo mu Rwanda hazaba hari kubera shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare n'ubundi izazenguruka mu mujyi wa Kigali. Byari byabaye ngombwa yuko iyi Stade Amahoro mu rwego rwo kwitegura cyangwa se kugira ngo iyo mikino igende neza cyane, Stade Amahoro
Amahoro izaba ifunze. Ubwo rero byari bivuze yuko ikipe ya APR Football Club itari yemerewe kwakira Pyramide muri stade Amahoro kuko yari kuzaba igifunze, yari kuzayakira kuri Kigali Play Stadium. Nyuma y'ibyo byose rero baje gusanga nta mpamvu yo kutimura umukino, bawushyira tariki ya mbere. Ubwo APR Football Club izakira ikipe ya Pyramide mu ijonjora rya mbere rya CAF Champions League tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Inkuru nziza ku bafana b'ikipe ya APR Football Club nyuma yuko bahawe go ahead yo kuzakira ikipe ya Pyramide muri stade Amahoro. Gusa ikipe ya Rayon Sport nayo ntago biramenyekana igizakirira ikipe ya Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport ubundi mu busanzwe izayakira tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 ubu mukino wa mbere w'ijonjora. Ubwo rero bivuze yuko ikipe ya Rayon Sport ntago biramenyekana ese nabyo bishobora kwigizwa inyuma kugira ngo izabe yayakira muri stade Amahoro, cyangwa se yo bishobora kuzanga nibizakira muri Kigali Play Stadium Confederation yemere gukiniramo. Nibyo turi buze gutegereza tukareba, ariko mu minsi mikeya nabyo turaza kuba twabimenye aho ikipe ya Rayon Sport igomba kuzakira ikipe ya Singida mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Reka rero tukiri hano mu Rwanda, andi makuru arimo aragenda avugwa ku munsi w'ejo. Rwanda Premier League yashyize fixtures cyangwa se imikino ya shampiyona y'umwaka w'ibihumbi 2025-2026. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo hano mu Rwanda rero izatangira tariki 12 z'ukwezi gutaha kwa 9. Amakipe rero uko azahura byamaze kumenyekana. Ku munsi wa mbere ubwo azaba ari tariki 13 ikipe ya Gorilla FC izakira ikipe ya AS do Muhanga kuri Kigali Play Stadium. Ubwo azaba ari ku itariki 12. Ku itariki 13 nibwo hategerejwe indi mikino igera kuri 5. Na ikipe ya Etincelle mu karere ka Rubavu izaba yakiriye ikipe ya Gasogi United, bizaba ari saa 9. Bugesera FC bizaba ari saa 9 nayo mu Bugesera izaba yakira ikipe ya Gicumbi iheruka kuza mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Mukura Victory Sport izakira ikipe ya Musanze FC kuri stade Kamena ni mu karere ka Huye. Mwibuka ko ikipe ya Mukura n'Amagaju bitari kwakira kuri stade ya Huye kubera ko irimo iragenda ivugururwa. Ikipe ya Police FC izakira ikipe ya Rutsiro FC ubwo ni kuri Kigali Play Stadium. Kiyovu Sport izaba icakirana na Rayon Sport kuri iyo tariki. Byo bizaba ari umukino uzaba saa 12:30 ubwo ni kuri Kigali Play Stadium. Wabona ko ari nawo mukino ukomeye wa journée ya mbere. Kiyovu Sport izaba yakiramo ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Stoke Kigali izaba ikina ku itariki 14 izaba icakirana n'ikipe y'Amagaju ubwo ni kuri Kigali Play Stadium. Ariko ikipe ya APR Football Club yari kuzaba ikina n'ikipe ya Marine ku munsi wa mbere, ariko uyu mukino ntabwo uzaba warasubitswe kuko kuri iyo tariki ikipe ya APR Football Club izaba ikiri mu gihugu cya Tanzania muri Sekafa Kagame Cup. Kuri uyu munsi kandi nibwo hateganyijwe n'ubundi tombora ya Sekafa Kagame Cup. Ubwo ni ku isaha 9 za hano mu Rwanda, bikaba no ku isaha 9 i Dar es Salaam muri Tanzania. Nibwo ikipe ya APR Football Club turi buze kumenya itsinda iherereyemo muri Sekafa Kagame Cup. Reka rero amakuru yacu y'imikino tuyerekeza mu mukino w'amagare n'ubundi, aho ku munsi w'ejo abahagarariye APR Football Club baganiye na Federasi ubwo n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru n'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare ku munsi w'ejo rero ikipe ya APR Football Club ifite gahunda ikomeye cyane yo gufungura ikipe navuga ngo ni ikipe
izajya ikina umukino wo gusiganwa ku magare. APR Football Club igiye gufungura ikipe y'amagare hano mu Rwanda. Ubwo ibyangombwa mu minsi iri imbere ikipe ya APR Football Club turaza kuyibona ifite ibyangombwa cyangwa se ikina ibijyanye no gusiganwa ku magare, ku buryo twajya tuyibona no muri Tour du Rwanda. Reka twihuta cyane twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi harimo haragenda havugwa ibyinshi bigiye bitandukanye. Reka duhere mu mikino ya FA Cup. FA Cup ku mugoroba bakinaga mu gihugu cy'Ubwongereza, ni raundi ya kabiri. Ikipe ya Manchester United ikomeje kuba iciro ry'imigani. Ikipe ya Manchester United na Ruben Amorim, abafana abakunzi ba Manchester United aho bari bose, aho muri mwese ndizera ko mudashimishijwe n'imyitwarire y'uyu mutoza Ruben Amorim, umunyaportugal wijeje byinshi Manchester United babonyemo potential, ariko bikarangira uyu mwaka w'imikino amaze gukina imikino 3 nta mukino n'umwe aratsinda. Ariko icyo si cyo kibabaje kuba ataratsinda umukino. Ku mugoroba washize mu ijoro ryakeye bakinaga raundi ya kabiri. Ikipe ya Manchester United isezerirwa n'ikipe yo mu cyiciro cya kane mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo mukino warangiraga banganya ibitego 2-2, bikarangira ikipe ya Manchester United itsinzwe penalite 12-11. Ikipe ya Manchester United ni n'ubundi ikipe bita Granby Town yo mu cyiciro cya kane mu gihugu cy'Ubwongereza yari yakiriye ikipe ya Manchester United muri raundi ya kabiri ya FA Cup. Byagenze biti, ikipe ya Manchester United yatsinzwe ibitego bigera kuri 2 mu gice cya mbere ku busa. Baravuga bati bishobora kuza gusubiramo. Andre Onana yari yagarutse mu izamu, bari bashyizemo abakinnyi ubona ko bose bari barimo batatuma batsinda ikipe yo mu cyiciro cya kane. Ariko ku munota wa 75 Bryan Mbeumo turaza kumugarukaho, yaje kwishyura igitego cya mbere kuri pasi ya Kobbie Mainoo yaje kumukubita pasi nziza cyane. Kabuhariwe umucunguzi wa Manchester United Harry Edward Maguire yishyuye igitego ku munota wa 89 kuri pasi ya Mason Mount, maze birangira umukino ari ibitego 2-2. Ariko match yarangiye ntago bashyiraho extra time, bahise berekeza muri penalite. Ubundi penalite barazitera koko, barazingiza bitwa ba Bruno Fernandes, ba Mbeumo, ba Mason Mount, ba Dalot, ba Kunya niwe waje gusha penalite. Ariko Zikize yaje kuyinjiza, Mainoo, Maguire yaje kuyinjiza, Delight yaje kuyinjiza, ubona ko Sesco yaje kuyinjiza, Onana nawe yayinjije, bigeraho abakinnyi bose barangiza gutera penalite. Bruno Fernandes asubiramo, ubwo ni kuri penalite ya 11 arayinjiza, maze uwo bita Bryan Mbeumo umunyakameruni rwose ukomeje kuba iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga, iyi penalite yayikubise poto iragaruka. Ikipe ya Granby Town yo mu cyiciro cya kane, abafana bose birunda mu kibuga basezera ikipe igihanganye Manchester United. Umuzamu wa Granby Town nyuma y'umukino yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati, nanjye ntabwo ubwanjye nizera ko Manchester United yasezerewe. Ndi umufana wa Manchester United, ariko ndishimye kandi ndanababaye kubona ikipe ya Manchester United yahoze ari igihangange isezererwa n'ikipe yo mu cyiciro cya kane. Nibikomeje kugenda bivugwa, ese Ruben Amorim bari kumusabira kuba yakwirukanwa, bari kumuririmbira. Manchester United yongeye kwisanga mu bihe bibi, kandi nyamara yari ziko igiye kwisanga mu bihe byiza, ariko byaje kurangira ikipe ya Manchester United rwose ibintu bitarimo kugenda neza cyane uko byari bigakwiriye. Uyu munsi rero tuva mu ikipe ya Manchester United, uyu munsi ni tombora ya UEFA Champions League. Ku mugabane w'Uburayi uyu munsi hariya i Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa haraza kubera tombora ya UEFA Champions League.
aho tugomba kuza kurara tumenye ama ekipe ari buze uko azahura muri UEFA Champions League umwaka wa 2025 2026 amakipe 36 turaza kurara tumenye uko yigabanyamo amatsinda abiri, ni ukuvuga yuko turaza kurara tumenye uko biraza kuba bimeze aba ku isaha y'isa 8 zano i Kigali. Turaza gukurikira tombora ya UEFA Champions League. Reka amakuru yacu rero y'imikino yo kuri uyu munsi tuyasoreze mu bijyanye na transfer. Murabizi ko transfer zizaba zifunga ku munsi wo ku wa mbere, ubwo tariki ya mbere rwose z'ukwezi kwa 9 biraza kuba birangira. Transfer zose nta mukinnyi waba wemerewe kuva mu ikipe ajya mu yindi usibye ibijyanye no gutiza abakinnyi gusa, ariko ubu ngubu transfer zirimo ziragenda zikorwa ku munota wa nyuma, zirimo ziragenda zihuta. Umukinnyi ukeneye kugenda agomba kugenda. Nibize kubatungura uyu munsi dushobora kurara tumenye, cyangwa se ku munsi w'ejo bundi Alexander Isaac ashobora kwerekeza mu kipe ya Liverpool. Kipe ya Newcastle yavuze iti uyu mugabo boss wa Newcastle ni ukwiye kuvuga ijambo rya nyuma, kuko uyu munyaswede we yamaze kuba yaducika. Uyu Alexander Isaac wamagawe no mu kipe y'igihugu ya Sweden nubwo adaheruka gukina, ariko ashobora kwerekeza mu kipe ya Liverpool kuri miliyoni 130 z'amayero. Bamwita uyu musore nawe wundi bamwita Jackson Nicholas, ashobora kwerekeza mu kipe ya Bayern de Munich muri iyi weekend rwose. Ashobora kurara bibaye confirmed ko ashobora kwerekeza mu kipe ya Bayern de Munich. Bamwita Garnacho, Alejandro Garnacho umunya Argentine. Ku mugoroba washize ikipe ya Manchester United na Chelsea baraye bumvikanye kuri uyu musore umunya Argentine miliyoni 32 z'amayero yazitanze ikipe ya Chelsea mu ikipe ya Manchester United. Garnacho kuri uyu munsi ashobora kuza gusinya mu ikipe ya Chelsea de Blues. Amakuru yacu yaragezweho mu mikino rero, reka tuyasoreze aho ngaho. Andi makuru y'imikino agezweho ni mu masaha ari imbere, turakomeza kugenda tubapudetinga. Ni kuri TGP Trend, twizere ko mumeze neza cyane. Mukomeze mukonde subscribe, mukomeze mutwereke urukundo, mukomeze following ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ikomeze ibarinde.